Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 7 to 12. Register today for Cell Talent Search exam for class 6 to 12. Admissions are now open for repeaters medical batch for NEET 2022. Many works is not completed, it looks like that. No, Pending work. everything will be completed by the 5th. What is, Now, what is many work? What is that many work? म्हणजे सर खंय ते हे बीन पडला ते दिसता अजून तशेंच सिमेंटाचे जे हायकोर्टाचे डायरेक्शन केस हायकोर्टान आशिल्ली विथ पब्लीक इंट्रस्ट लिटिगेशन फायल्ड बाय द रेजिडेंट्स देर तांचे कंप्लायन्सीस करून कितें जाय ते ऑनरेबल मिनिस्टर हेज टेकन इट ऑन फास्ट ट्रॅक मोड टू एन्श्युअर दॅट हीज पीपल दे डोंट सफर एट द सेम टायम पीपल कमिंग ऑन द जेटी फॉर टुरिझम ऑल्सो आर एबल टू गेट अ गुड एक्सपिरियन्स. ताच्या खातीर कितें जाय त्या प्रमाणे आमी लास्ट जी तांची मिटींग घेतिल्ली वी हॅव वर्किंग ऑन टायमलायन्स टुडे वी हॅव हॅड अ रिव्यू आणि ती रिव्यू जावन आतां एकदा ONM आयलो पार्टनर आयलो वील लूक आफ्टर दॅट प्लेस अदर थिंग्स आय थिंक बाय 5th एज बाबूश has said we should be able to get the things in order and start the things which we have been promised to the people and also abide by the high court directions. बारीक बारीक गजाल्यो कितें समज तूं म्हणटा डेब्रीस आनी हें तें आय थिंक वी विल लूक एट दॅट स्कोप एंड क्लियर इट दॅट इज नॉट अ बिग इशू बट इशू वॉज टू स्टार्ट have a proper comfort line for the residents, have proper parking, have proper transportation, have the jetty operational. All those things are being reviewed, and as Honorable Minister said, I think by 5th we should be able to ambitiously commence the things there. बाय 5th पार्किंग बी सर सगळे ते हे जातले कंप्लीट सगळें एक दिश्टी पडटलें मरे 5 तारखेक आमी थंयच उलोवया.